wa na gyud kakasabot kung unsay solusyon sa imong pagkatambok. Daghan kayo ang manglait, ikaw pirmi ilahan tripan. Ang diet imong gikalimtan, kay ang kaon dili mapugngan. Pagkaon ra ang imong gusto, di malikayahan. Pag mabusog, di mo undang, basta daghan pa ang sudan. Daghan ba ang sibsibanan, imong gitilok kay sayang. Imong gitilok kay sayang. 80 kilos imong timbang, partida gikan pa kanalibang. Samot nagsudan halang-halang, parisan ug bahaw parisag humba. Nagplano na ka nga mag-diet na, kung magkaog rice kay tinakos na. Pero paglami ang imong sudan, mapalabiahan. Pag mabusog, di mo undang, basta daghan pa ang sudan. Daghan pa ang sibsibanan, imong gitilok kay sayang. Imong gitilok kay sayang. Nagplano na ka nga mag-diet na, kung magkaog rice kay tinakos na. Pero paglami ang imong sudan, mapalabiahan. Pag mabusog, di mo undang, basta daghan pa ang sudan. Daghan pa ang sibsibanan, imong gitilok kay sayang. Imong gitilok kay sayang.